Di Pramotha ayo lokthang Di Pramotha ayo lokthang Di Pramotha ayo lokthang Maharaja long live Maharaja long live Maharaja long live Taku nung temani bagai tini IPF di Yakarei di Pramotha join rofakya. Bela-bela ke hambai ang IPF ti yakamani ke ang bubagrano hazagi teiboni samung khaimani buina subamani teiboni hazamung tongmani bagai ang di Pramotha ko ang join jok. Angke te kaisa kok taku nyo koita family join di pagatini. Family 20 परिवार Bhutan angke paspan Bhutan. Angke te kaisa taku te kaisa sumung no. Nirok tini je join khaipi mani ti Pramotha wo aro bo panchayat ni tongbai Jambu panchayat ni tongwo posim keslang. tau te khorosa chin taku no masung nai taku nungka baika bo khaka mungbai nung ti Pramotha hapai katini. Di Pramotha faimani ingke haisi ini Maharaja boto Bileni kaha khaye borokno subu subage kahambo khaye ge bono an mokol bai thangnogo ang hazage kubune bubagrane jatini bang khaisinai ni basa mani lugu an khabai bono hazage an tini Di Pramotha tini join kha. Acha nge te kaisa taku non sumung nang agi IPF tiwo nang bo designation hall khai tongmani. IPF go tongmani ge kaisa member ne prai खाइमाने दगला हा 3-4 बছर का खा belai hambai taku no na chin taku masung pinai te kaisa kok taku nung age IPF tiwo tongpro bo designation hall khaimani Leader tongmani ang IPF ti go hamani ke 2014 ang join no IPF ti khaimani. Leader tong belai ke hambai taku taku angnon te kaisa kok masung nai nung tabo je IPF ti yakar phaimani IPF ti yakar phai ti Pramotha ha phaimani nung tabo tama message romusuk tabo lukurong no lukurano ang amo kobongnan musugo haibedi joton thasa kaisa lama hinke khiokjak nai jeng oro pat khajagi bo bahai hinge jeng lama tungsana hinge joton do phanbang jeng khiokjagni bangai haibesidi joton ang ini taku bukurona ang bukuron kesare kaisa lama hingi laike jesang kini do payok sina hambai taku nono ang masung pisnai ni nikha tama karon tongmani obo yakar phaimani tei tama message sina musunung tabo lukurong no ang lupurono sanamu suman ingke haisi jarabuba graje kubuni lama tang tongu ge jotto sini bukung bara 19 dopharono ang sanamu suman ke haisi mirok sisidi miro naisidi sebak tang tong jati ni bang dophani bangai mirok sebak kubu sebak dala miro nagi jotto buba grani lama phaisi dinai angke asin sanamu suman. Acha taku ni bung ka tamangka An bumung ka Songkor Jamatia. Ayang cin tema takon bung musung laisnai Ani ke Bikram Dayal Jamatia singleng belai hambai no তিনি 4-6-2021 সাল চীনৰ অম্পি ব্লক নি আন্দাৰ খবজাগনাই পশ্চিম তুইচলং তাই জাম্বুক পঞ্চায়ত দুটা পঞ্চায়ত নি যতে 20 ফ্যামিলি বড় অনেক দিন হইতে ন সকাঙ্গন বড় IPF টি ওয়ার্ক করে তকমানে বড় তাবো বর্তমান IPF টি ন সাজাগলে ইয়াঙ্গে বড় চিনিতি Pramotha ভাই হাপাইকা আবনি যে বড় যে গ্রুপ 20 ফ্যামিলি গ্রুপ ফাইতিনে আর লিডার খা নেতৃত্ব খা চিনি বিক্রম দয়াল জমাতিয়া বিনি নেতৃত্বে দুইটা পঞ্চায়েত নি মোট 20টা ফ্যামিলি 20 ফ্যামিলি নি ভোটার খা 55 ভোটার্স তিনি আর চিনিতি Pramotha জয়েন খেতিকা এর মধ্যে ওয়েস্ট তুইচলং পঞ্চায়েত নি আন্দার
9 ফ্যামিলি 9 ফ্যামিলি আর জাম্বুক পঞ্চায়েত খবজাক আর নিখা 11 ফ্যামিলি 11 ফ্যামিলি বড় দিনিফাই ত্রিপুরা থাবো জয়েন থাকে বড় সাকা যে বড় অনেকদিন ধরে না আইপিএফটিও তংমানে কিন্তু বড় বড় আইপিএফটি পার্টি না খাপ ফুরজাগলি বড় আমি বাগানে বড় চিনি ত্রিপুরা মাথা পাই হাত